Ikundi mwanya mwanya biekuru ibiolotete thirikari ni kuingia kwa nabani ni bena iyobone kumania na kwethira baba ingi baraba watikana na maite ya batithira bakiyukirwa matale ya marito ya kiwatho neranendi kundi bibende kitheti mawatho ya maumu na ya marito kuyukirwa ura wonthe thaira kana kethira kiwatikana na maitia ya muthemba ya yo muthuri murekine wina riboti yu. Thinere kuonekana muno yandite nkunyoja ndene kaunti Meru na kinyamo gongojo Kenya ara na banini bari bagwikira yu ontubura nandi bokuonekania mugongo kanisa na inya thirikari ijumbite kugwa kikurwa na thineji. Unfortunately, we have failed. The government negwete, kanisa negwete na kinyaba atu gwete. Tego point fingers akinya tu bati gochiorota onto bakwethira bate the moment tuteko jokia mesha zile bati ana baba bateka rotiga kwethira na cases yu na arua kana rojo ko ito bati go take action, and that's why ndiaja na arua na tuliaja kenda to address issue with a lot of bitterness na kwigwa bothoku na nandi mugambithania uria munene mathako bekethwa kioroterwa na kuria no mwanka eje na koti chatwana nikinda kagita kana magamba jareja jombe kuthiro na gampui rira twabira ciana ino rira twabira case ino in the court ni thikethirira backlog ya court mengi niyo ningwenda gukuria mathako maigwa no umbe gutwigwa turi a Meru na turi a Kenya no uturetere children's court kenda cases ino cietu ciregwa ikimuvaga faster no nturira twabira mauntu mau na bara na kwanjuri njeke ni mathi makabiranira mburi nau but finally ukethira case ino ikithiria mieri iri thatu ana ule wabirire mburi ana kana karia kari kamenyererwe ana mwana ule ari amenyererwe monthe matikumenyererwa na pamuthia nandi kiuria kiria andu babiri guciuria amantho ja kana kari riritu muno kana gakaije gatigwo nyuma. Swala la mihadarati linaweza kuwa linachangia katika wavulana wetu kukosa mwelekeo katika maisha. Na sasa hivi tunaona vijana wengi wakiwa wanatumia mihadarati. Unaingia kwa darasa vijana wamekunywa pombe. Ni nadra sana kumkuta msichana akiwa mlevi darasani. Tunafanya nini kuhakikisha ya kwamba wavulana wetu tunawakinga na madhara haya ya mihadarati, ulawiti na mambo mengine na kukosa mwelekeo katika jamii? Lazima tuwe na kikao kama washikadau ili tuweze kuwaokoa vijana wetu. Hiki ni kilio kwa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume anaangamia. Je, sisi kama wanajamii tunafanya nini ili kuhakikisha kwamba mtoto wa kiume anaangaliwa? Muthuri Muriuki, Weru Weekend, Mutirija wa Kangangi.